Ya, my friend, have a nice day. Thank you for watching. Sekarang kita berada di pinggir Kota Kinabalu, my friend. Di pinggir Kota Kinabalu, itu komplek mahkamah, my friend. Komplek mahkamah. Look at the sky, my friend. Hari ini cuaca dia betul-betul cantik, my friend. Betul-betul cantik. Very beautiful, my friend. You see. Ini tempat memang biasa, my friend. Bandaraya Kota Kinabalu dari Jalan Karamunsing, my friend. Tengok, hari ini 26 hari bulan Disember, sehari selepas hari Natal, my friend. Tengok jalan dia lengang, my friend. Ada sedikit urusan, my friend. So wow, look at the sky, my friend. Sangat cantik, my friend. Kebetulan ada urusan sekejap, nanti kita sambung lagi, my friend. Kita sambung lagi. Kalau terus dia pergi ke Sadong Jaya, my friend. Tapi kita bukan pergi Sadong Jaya hari ini, my friend. Kita ada urusan. Ada sedikit urusan, my friend. Kita ada urusan di bank, my friend. Tempat dia memang cantik, my friend. Nanti kita sambung lagi, my friend. Settle urusan sekejap. Okay, my friend, have a nice day.